O svemu tome možda najinteresantnija završna vežba gde ti moraš da instruktor glumi davljenika, ti plivaš jedno 50 metara kraul stilom sa glavom iznad vode, dolaziš do utopljenika i 3 puta ideš na zaron po lutku koja je dole na dnu bazena, na 5 metara. I onda nakon toga kad isplivavaš 3. put, odnosno izranjaš, 3. put instruktor glumi davljenika i već počinje da te davi. Da te steže, da te davi, da te potapa. I ti kao spasilac na vodi treba da se odbraniš od tog zahvata davljeničkog i da savladaš davljenika, normalno nikakvim udarcima, nikakvim aikidom, tehnikama, karate i tako dalje, nego postoji tačno zahvat koji tražimo od kandidata, oslobađaš se i transportuješ čoveka narednih 50 metara. Vadiš čoveka napolje iz bazena ili sredine gde se nalazimo, radiš sa čovekom koji trenutno je u besvesnom stanju sa vitalnim funkcijama, pa ga postavljaš u odgovarajući, da kažemo, bočni koma polož, znači postavljaš čoveka na bok, otvaraš disajni put i tako dalje. Trčiš 50 metara i tamo već pružaš to oživljavanje, što bi mi rekli, pritisak na grudni koš i davanje veštačkih udisaja. Kad to završiš, trčiš na 50 metara i zbrinjavaš obilno krvarenje na listu, a nakon toga još 50 metara zbrinjavaš povredu skočnog zgloba kao povredu košnog zglobnog sistema. Ako sve to bezbedno uradiš, ti u odgovarajućem vremenu instruktori ti daju prelaznu ocenu.